dobro rasvjetljenje jeste. Dobrodošli u novi video, dobrodošli u novi dan, dobrodošli u novi vlog. Za 3 dana kreće ludilo, a ovaj dio vloga snimamo sa mojim legendarnim pink koferom i on jedva čeka da se napuni jer ne želi više da zjapi prazan. Evo me, sad sam ovdje u sobi svojoj, beba je tu na krevetu sa mnom, ja razmišljam na šta će ovaj video da izađe. Uglavnom bit će tu svega. Pa naprosto uživa, ljudi moji. Ja mislim da od čitave kuće on voli najviše moj krevet. A duša malena, on baš voli da se snima. Uglavnom, zašto smo ovdje i zašto izgledamo ovako? Naime, čekamo moju ujnu ili ti dajđenicu da dođe, a vidjet ćete i zašto, zato što nam je ona od velike pomoći trenutno. I evo mene, evo nove frizure, ljudi. By the way, ovo nije ništa strašno, samo mi je neravna kosa, pa se tako dešava, ali sve ostalo je prošlo super. Da nam prozor ne kvari svjetlost. I evo nas ispred mog veličanstvenog ormara, ovo inače ne stoji. Sada potračalo. Samo da se znam, meni je raspoloženje baš nekako dobro, ništa ne može da ga pokvari, tako da danas puštamo pjesme dok tražimo i savijamo odjeću. I naravno, iako je snimljeno sve ovo, ja ni 60% stvari nisam ponijela. Dobro jutro, ljudi, gdje ste? Šta reći? Evo me 10 do 3, ujutro je 14. juli. Koliko usporno pričam, na noge lagane. Evo nas ekipa, mi smo spremni, vodimo vas na jednu od najljepših i najčistijih plaža u Hrvatskoj, a i šire, u pitanje Pasača. I onda mi u jednom momentu postalo tako dosadno, pa sam odlučila da vam pokažem svoje sposobnosti u kuhinji, odnosno nesposobnosti, bolje reći, jer nisam mogla da dohvatim krilo. I već se da primijetiti kako moje takozvano pjevanje mene upotpunjuje u segmentima mog života.
Dobro jutro ljudi, ekipa, kako ste mi? Danas je nedjelja, naš treći dan odmora, ali se nažalost moramo pakovati kući. Kao što ste čuli sa našeg putovanja od Safet, vratili smo se kući treći dan iz zdravstvenih razloga, tako da spletom okolnosti ovaj video baš podsjeća na pakovanje za put i pakovanje nazad i neko to moje pjevanje, jer ništa više nije ni prikazano nažalost, ali nema veze. Uglavnom to bi bilo to što se tiče ovog kratkog videa. Nadamo se da ste uživali. Ako jeste, činili biste nam veliku uslugu ako bi se pretplatili na moj kanal, ako već niste, lajkovali, šerali i komentarisali. Pusa! I odem se nam pasoš sa sobom. Nije odje, ovo dosta je. Odje sa sobom. Brate, na granici sam, ne mogu više. Što, brate, šta je bilo? Na granici sam, brate, da puknem. Brate, izdrži još malo, brate, na granici sam. 2000 years later.